kan malok tunkar inrin ni ya Tuirial Assembly Constituency a by election kan ina tura in bo sai na zongjong pe fel thokata ni towa tun thleng in har sat na lian tham kan la tok lova he vo in za in tlai dar ko tang hian campaign hun hi to do na za in tlai dar ko tang hian chuan campaign ar zongjong a bikin election agent le candidate ti lo chu hemi constituency chunga vote nei lo chu constituency chhuahsan vector ania chu tiang tu chon siat tir na po kan petowa hemi to na kan by election ne na tura hian vote sang khat vote sing khat sang sari za ko som pakhat auma heta hen mei chia sang ko le som ko le pahni an ni ami pa sang de zare som pakua polling station som ni le pasari auma heta hian polling station tun ma critical kan tiang chi kham chi alova amaro chu bru ina vote an thak na tur ni khiat zodin le hotoki tru khu tlema enkol uluk ngai zol tur ni khiat ania amaro chu tun ma kan soi critical kan tiang ro khachun ni lo ani tin tuna hian postal ballot thi thak zone to a postal ballot thak na tur hian somthum le pahni kan pe chuaka an vain anon thakim vek to a postal ballot chu thak turam to lo tuna hian service voter hi za somthum le palli kan thon chuaka tun thlengin pakhat ma donero chu kan la nei lo ani tin tuna kan in thlan tura hian training zongjong kan ti zo thokhat to a final training nak tu kan neyanga nak tip chu zirtop ni a hian somalamin polling party zongjong ten hemi district headquarter hen chhuahsananga an duty na tur mun an pan to do na kan che to thin angin in thlan hun kha tunkar in rin ni october ni somthum ania jingdar sari atanga tlaidar thleng ania tlaidar nga thleng hi tlema a general kan ti a special case ni lo ta na ti devania azia kin na ran pain omlo ma sela rom man na chuan tlaidar nga thleng hi voter pa ngai tlaidar nga tanga dar ru khi chu sabat serte ta na zo deu turangai ania tin covid patient emaw covid kai man lom chuan midang zong vote thak to nuwa vote thak the tur rom man na siam ania chumi tan chuan polling station tina hian medical nodal officer ruat vek ani to bok ani tin vote thak te hi vote thak zo vele a mi headquarter a henon phur thlen anianga vote chhir hi government Kolasib kolesa November ni a jingdare tanga chhir tan ani do na vote chhir na tur hian table pasari bo se ni a heta hen round li a chhir thei tur ani do na ni tin kan riat thin bro Tripura a pmt chungchang a hian election commission of india tang tun thlengin thuthar remo ruam man na bi ke mo siam tura tina kan la dong lova chuwang chuan hortoki le zodin na vote thak turin kan bo sai a ituna hian zodin a hian vo zali somre le pahni an oma hortoki polling station trua hian za somsari le pathum an vain bro Tripura mekte vote zaruk somnga le panga anomani tin tun thlengin election complaint hi pathum ziakin donani to a chu MPF atangin nani a chu party pathum INC te MNF te ZPM te anni po hi an sen sowa book felvek anni ton pathum hian tin hei ba hen var balin MPF atang book hian bu faisim athlona bu faisim complaint a oma he kan bo zui vata an sem thaman chialo an sem don te tin kan ti top ngala chu ziak ni lo var bala kan don ani tin hei kan soi thina ngin covid nen hen zom lo thei lova kan de sigi pathian zara covid akan tlan diam na sa to viawa thani chung hian covid test positive rate hi 5.6 ina chorwal theya nimina kan de sikpum pui covid test positive rate hi 2.68 ania amaro su in than campaign kan han ti tak hian hemi Tuirial Bial ka hian alo sang chhole tan khop maya nimina test positive rate hi 13.80 ania chuwang chon tun tum kan thana po hian campaigner zong te le ami pui po covid laka film khur kan in thani covid the dar na ta na man ni lo turin tana turin kan nge na tin he in thlanna hi in thlanna muan
fel fai ni thena turin mi zong lo tang theu turin le abikin political party te e chu tiang ril rupua hein than ma chon turin kan han ngen non le ani